večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Pomoć kod zdravlja. Moj večerašnji gost je slavni bioenergetičar Đuka Bajić, koji za sebe ima mnoštvo zadovoljnih klijenata. Večeras je s nama u studiju gospođa Marija Miri te njen suprug Josip. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i vama želim. Evo, gospodine Bajiću, možete se za početak predstaviti i reći gledateljima koji eventualno nisu čuli za vas nešto više o vama? Pa ovako, ja sam Đuro Bajić iz Hrvatske Kostajnice, ali duže vrijeme živim u Zagrebu. Neko me zove Đuka, neko Đuro, ali poznati kao Đuka. Mi smo vas od milje nazvali. Da, jer potpravo mi ime Đuro, a pokojni tata i mama, brat i sestre, on su me uvijek zvali prijatelji moji i poznanici kao Đuka. Onda neko me zove Đuka, Đuro i tako dalje, ali više Đuka se oslovljavam. Koliko godina se bavite? Pa bavim se negdje oko 30 godina sa alternativnom medicinom. Znači prošao sam cijelu bivšu Jugoslaviju, od Kosova, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatsku isto. Prošao sam sve skandinavske zemlje, gore Švedsku. Bio sam 2 puta na seminarima u Rusiji, bio sam u Kini, u Pekingu. Isto sam bio u seminarima i tako dalje na raznima tim seminarima i tako da sam stekao mnoga priznanja i diploma. Član sam HUPED-a od 2004. godine. To je jedno hrvatsko udruženje u Zagrebu koje je registrovano pri Ministarstvu pravosuđa i samouprave grada Zagreba. Znači od njih posjedujem ovlaštenu licencu za moj rad i također jednu licencu posjedujem za edukaciju, odnosno za obučavanje ko želi da postane budući bioenergetičar. Imate li registriranu svoju tvrtku? Da, imamo registrirani obrt pod nazivom Lumbago koji sam registrovao i također sam isto i član HUPED-a naše udruge. A koliko ste klijenata do sada imali? Možete pa imao sam sigurno preko 800.000 klijenata do sada. Najmanje 800.000. Na koji način onda im pomažete? Pa najviše pomažem sa bioenergijom, kiropraktika i akupresura, mada kiropraktiku vrlo malo potrebljavam samo u nekim momentima kad je uključenje nekog živca u kralježnici i to je to, ali najviše se oslanjam na bioenergiju uglavnom. Evo, jedna od vaših klijentica, pacijentica je i gospođa Marija Miri, koja se nosi sa vrlo teškom bolešću. Prije nego što krenemo, pročitat ću samo vaš nalaz. Evo, dragi gledatelji, 2011. godine gospođa Marija Miri hospitalizirana je u Županijskoj bolnici Čakovec zbog neregulirane hipertenzije i ekstrasistolije, te je tada otkrivena policistična bolest bubrega i jetre. Početkom listopada ove godine primijetila je pojavu 2 fleka na gornjem dijelu abdomena, nakon čega primjećuje gubitak apetita, izgubila je nekih 10 kila, a 15 dana nakon pojave flekova i pojavu povišene tjelesne temperature, zimice, treskavice, difuznih bolova u trbuhu, žutila kože i sluznica. Hospitalizirana je od 12. listopada do 29. listopada u Županijskoj bolnici Čakovec zbog sepse. HK je 3 seta negativno, uzrokovane najvjerojatnije inflamiranom cistom jetre. Cista jetre, liječena konzervativno uz oporavak kliničkog stanja, tada jetra uredne sintetske i ekrecijske funkcije, slazena granične veličine 14 cm, ascites vjerojatno upalne geneze. Na EMS-CT-u abdomena opisana je uvećana jetra, veći dio parenhima supstituiran mnogobrojnim cistama veličine do 64 mm.
Oba bubrega bila su joj uvećana, prožetog parenhima, mnogobrojnim cistama, desno najveća u donjem polu veličine 99 mm, lijevo u gornjem polu također 92 mm. Slazena joj je bila 140 mm, jedna cista donjeg pola 9 mm, pankreas, nadbubrežne žlijezde su uredne, manja količina slobodne tekućine oko jetre, umnoženi infarealni paraortalni limfni čvorovi obostrano do 14 mm. To je bila vaša početna dijagnoza, a zaključak je gospođa Miri, 63-godišnja pacijentica se od ranije poznatom arterijerskom hipertenzijom. To je poslije, oprostite da samo nastavim. Znači ovo što ste pročitali to je bilo pre nego što će doći kod mene. A ovo koje ste sada pročitati kad je trebalo ići na transplantaciju bubrega i jetre, znači ja sam završio 8 terapija, a ovo je nalaz poslije moje terapije. Da, poslije 8 terapija. Da. Znači, poslije 8 terapija, gospođa Miri, 60-godišnja pacijentica se od ranije poznatom arterijskom hipertenzijom, hipertireozom i policističnom bolesti bubrega i jetre primljena je radi predtransplantacijske obrade. Pacijentica je inače u listopadu hospitalizirana u vanjskoj ustanovi pod kliničkom slikom sepse, mogućeg izvorišta inflamirane ciste jetre. Sada učinjenom reevaluacijom upisuje se uredna sintetska i ekskrecijska jetrena funkcija, te se ne nalazi kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja dekompenzirane jetre bolesti bez simptomatologije zbog uvećane jetre. U ovome trenutku ne odlučujemo se bolesticu uvrstiti na nacionalnu listu za transplantaciju jetre, već je indicirano redovno praćenje putem nadležnog gastroenerologa te putem predtransplantacijske ambulante kliničkog bolničkog centra Merkur. Kontrola u predtransplantacijskoj ambulanti krajem veljače sljedeće godine, također piše molim sredinom siječnja nazvati radi dogovora o točnom terminu pregleda. Na datum kontrole priložiti recentne nalaze KKS, PV, INR, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP-K, NA, urea, kreatinin, CRP, sediment urina te ultrazvuk abdomena kao i kopiju otpisnog pisma iz Županijske bolnice Čakovec u slučaju pogoršanja kontrola ranije. Evo, gospođo Marija, ovo se vjerojatno i meni i našim gledateljima zvuči nešto apstraktno. Možete nam malo ovako laički pojasniti kako se krenulo, o čemu se uopće ovdje radi? Pa radi se u cistama, na jetri i na bubrezima. Ja sam to osjetila, imala sam 2 fleka tu. I taj flek je trajao 24 sata. Tako da ja nisam ništa poduzimala od početka, reko, došlo pa prošlo. Ali onda sam počela gubiti apetit i organizam je odbacivao svu hranu. Ništa nisam mogla, ni vodu piti, ništa. To je par dana trajalo, onda su me uzeli u Čakovečku bolnicu. Tamo sam bila na infuzijama, onda su me to kak sepsu izliječili i bila sam naručena za Merkur. Drugi dan sam išla u Merkur, tamo su mi rekli da trebaju mijenjati jetru i bubreg. Kako ste vi reagirali u tom trenutku? Pa bilo mi je strašno teško, neopisivo. Tko to ne prolazi ne zna kako se čovjek osjeća. Bilo vas je strah što će biti uopće s vama? Da. Kako ste saznali za gospodina Bajića? Suprug je našao u novinama. Gospodine Josip, možete vi onda reći? Kako je bilo, da ja sam slučajno, baš nešto tako se dogodilo, da sam vidio u novinama, evo taj Đuka liječi, baš za ciste je to bilo. Evo, moja supruga je baš butim bila da je trebala kao bubreg menjati i jetro, radite i ciste. Ja sam ga nazvao, odlučio nazvao sam ga i nakon 8 terapija, koje su bilja zadnje, su bilja čak 2, samo da je pomogne i pomoglo je tako da ne mora menjati jetro ni bubreg, a sad još ide na terapije da bi do kraja to on izliječio, kako je i breke, tako se to događa, da ide na bolje. Da ide na bolje i nadam se da bude bolje, još ima par terapija, pa će onda opet na kontrolu da se vidi kako je dalje do kraja izliječena.
nadamo se da bude, kako je stanje, da će biti tako. Evo, gospođo Marija, kad ste prvi put posjetili gospodina Bajića? Kad je to? Tu je U 11. mjesecu, mislim da... 17. mjesecu, da. Znači, pred samih 8 dana, pred samu transplantaciju jetre i bubrega. Evo, gospodine Bajić... Znači, za 8 dana ja sam postigao te rezultate da uopšte nije trebalo presađivanje ni jetre, ni bubrega. Evo, da krenemo iz početka, kad je gospođa Marija došla, u kakvom stanju je uopće došla? Ona je došla u tom stanju, 80% osoba bila mrtva. Ona je došla ovdje, nije mogla hodat, bila je jako žuta, jako mršava, kako kaže, izgubila 10 kg, muž je vodio ispod ruke, došla je kod mene, mi smo je postavili na sto, ja sam s isto bio malo vidio sam ženu, polumrtva žena, faktički 80%, i ja sam se bio malo treso i uplašio, ali sam znao za moje rezultate da će uspjeti. Nisam očekivao da će to biti za tih 8-10 dana koliko su naprave terapije, ali sam znao sigurno da će uspjeti jer nije mi to prvi slučaj, shvaćate. Kad sam napravio prvu terapiju, otišla je od mene doma, odavde su udaljen 90 km, sa autom dolaze svaki dan. Kad je došla prvi dan doma, poslije moje terapije, rekla je da je osjetila jako veliku glad i da je tražila da jede, kaže da se lijepo najela, da je lijepo spavala. Sutradan je došla, primijetio sam na njezinom licu da više nije ono žutilo kao što je bilo prvi dan, da oči nisu više utonule, da je malo dobila boju i da se kreće bez pomoć supruga. Drugi dan, to je već bila sasvim druga slika. Ako bi ocjenjivao od 1 do 5, to je bila negdje 3 plus 3, blizu 4. Poslije 3. 4. terapije ona je dobila 100% boju, više nije bilo žutila, ona je išla, da nazovem, kao mlada srna. Kao mlada srna, od stepenica do moga radnoga stola, nije trebala nikakva pomoć, ona je sama lijegala, ona se okretala ovakvom brzinom sa stomaka na leđa i tako dalje, shvaćate. Gospođo Marija, jel se vi slažete da ste sad kao mlada srna? Pa ne zamaram se uopšte. Da. Više, to je nakon par terapija. Kako su vaše iskustva? Evo, možete malo opisati, gospodin Bajić je rekao da ste, opisao je kako ste izgledali, kako je to iz vaše perspektive izgledalo? Kako sjećaš nutra? Pa nutra je, to je velika promjena unutra, u samom organizmu. Kako meni barem priča da se ja mešam. Oprostite, ona je imala snimanje srca jednom prilikom i čak joj nisu, u Čakovcu, nisu mogli snimiti srce radi... Jetra dignuta. Jetra bila se toliko proširila, znači otečena jetra koja je potiskivala srce, jednostavno odustali su od snimanja srca. Onda možete misliti jetra sa desnu stranu na lijevu stranu, koliko se ona širila, shvaćate. Znači, da je bilo vrlo, vrlo kritično, a bubrezi su bili polucistični, znači bili su faktički komplet zatvoreni bubrezi, da nikakvu funkciju nisu imali. Ja ne znam da su ono odrađivali nekih 15-20% kao jetra, ali eto, hvala Bogu, znači po zadnjem nalazu doktor su se začudili, rekla je gdje je bila, kod koga bila, on su šutli i rekli su nema potrebe za presađivanjem ni jetre, a ni bubrega. Evo da se malo vratimo još na prethodnu priču, iako u lošem stanju. Evo, gospodine Josipe, u kakvom ste vi stanju zatekli svoju suprugu? Kako je to sve izgledalo? Kako se je zatekio? Da. Kako je to sve bilo? Rekli ste, 80% je bilo u biti... Da, skroz je trebala pomoć. Ja sam je pomagao, pratnja sam je bio tu do Đuke. Svaki dan sam je pitao, vidio sam kako se osjećam, da li će to kaj pomoći, kaže da bude pomoglo i vidimo da je pomoglo to sve. Puno je pomoglo, stvarno je puno pomoglo. Tako već je. Glavni odgovorni jer ste vi vidjeli za gospodina. Ja sam baš sati da kažem, baš nisam to kao vjeroval 100% da bi to bilo, da bi samo to se moglo nešto tako napraviti, ne bez doktori. I moram reći da jesu i doktori pomogli njoj, ali Đuka je sad to isterao da ne treba menjati vjetru, ni bubrege možda, a vidjet ćemo još i dalje
će biti možda do kraja izlječeno. Ne? Uglavnom, u svemu pomoge je već toliko s tim samo da ne mora ići na transplantaciju, a nije ni na listi čekanja. Nije, odmah sam mi rekla. Jedna kontrola mora biti, kako će se dalje, bolje se uvijek može vratiti neka i tako dalje. Da, ja sam napravio iz početka, znači prije nego što će ići na kontrolu za pripreme za presađivanje jetre i bubrega, uspio napraviti samo 8 terapija. Znači, ostalo je još 2 terapije. I ja sam njima rekao, obavezno me nazovite da vidim kakvo je stanje, mada sam ja znao da je sve ok, da je u redu i da zasigurno neće otići na transplantaciju ni jetre, ni bubrega. I oni su mene zvali iz auta, već su bili krenuli nakon 2 dana, rekli su Đuka, ok, sve, mi smo dobili otpusno pismo, doktori su rekli da nema potrebe za presađivanje jetre, ni bubrega. I onda sam ja rekao, dođite da se završe još te 2 terapije. Napravili smo pauzu, činim se... Da, 15 dana. Od 15 dana. Ponovio sam za svaki slučaj još 10 terapija, pa smo napravili pauzu opet. Opet malu pauzu, da. Opet pauzu, tako da smo sada napravili sve zajedno ukupno 30 terapija. Znači, od 30 terapija ona nikada više neće otići na bilo kakvo pomišljanje, presađivanje jetre ili bubrega. Ciste nijedne više nema, po mome pregledu, po njezinom ponašanju, po njezinom hodu, po njezinome svemu. Znači, kod nje je sada to 100% izliječeno, tu nema nikakvog govora. A na koji način ste obavljali te tretmane? Kako to izgleda? Pa sve sam to radio bioenergijom. Znači, upućivao sam svoju bioenergiju, kanali su znači, njeznu jetru, znači tjerao sam jednostavno jetru i bubrege da se oporave i da uništim te ciste. I to je to. I hvala Bogu i uspjelo je. A pozdravljam sve u Merkuru, profesore, doktore, na njihovim pomoć koji su učinili za gospođu Mariju, na njihovom trudu, ali ja bi isto volio da koliko toliko surađuju sa alternativnom medicinom, ne treba i to smatrati šarlatanstvom. Evo dokaza, ovo je čisti dokaz, 100%. Neka šalju pacijente koji imaju policistične oboljenja jetre i bubrega, vrlo se lako liječi, to je vrlo velika ušteda za državu što sam ja napravio, samo na jednoj osobi, a da mi dođu, da mi pošalju takvih 5, 10 osoba, garantiram ako mi pošalju 10 osoba, da će sigurno 9 izliječiti. Vi znate koja je to ušteda za državu. To je ogromna ušteda. To su ogromni novci. Neka se ne stide. Ja sam obični čovjek. Ja nisam završio ni fakultet, ni doktorat, nikakav. Ja sam obični šumarski tehničar, višu šumarsku završio sam. Nikada u struci nisam radio. 30 godina se bavim bioenergijom. Znam svoj posao, šta treba. Ali imao sam ovakvih pacijenata jako, jako puno. I spašavao sam takve pacijente. Koliko vam evo dnevno dolazi pacijenata? Pa dođe, kako kada, nema pravila. Koje su neke, ajmo reći, najteže bolesti s kojima ste se susreli? Pa nema pravila, nema ni tu pravila, ali uglavnom pomažem kod bolesti, prvenstveno recimo kad je u pitanju, kad su degenerativne promjene na kralježnici kao skolioza, spondiloza, diskus hernija i tako dalje. To je staračka bolest, ukljuštenje živca, glavobolje, artroza kuka. Ako u pitanju artroza kuka, tu mogu reći 99% sa sigurnošću da ću mu ja pomoći i da će biti miran između 10 i 12 godina. Ali poslije 10-12 godina, znači ponovno će morati potražiti istu pomoć. Ali mogu reći u tih 10-12 godina da sam napravio vrlo bitno 2 stvari, a to su te 2 stvari, znači zaustavio sam proces širenja bolesti, odnosno propadanje te hrskavice u kukovima ili na bilo kom dijelu tijela, i drugo, otklonio sam bolove, znači da ta osoba može normalno funkcionirati, da može hodati,
da može u komadu spavati, da nema više bolova i tako dalje. Znači, Sve to ima je... svoj rok trajanja. Da, ima sve svoj rok trajanja. Znate kod mene dolaze ljudi, doista, neka se ne ljute na moju riječ koju ću reći, ali dolaze doslovice najveći škart i to bolnički. Ne škart kao osoba, ali hoću reći bolesnički škart. Same bolesti, hoću reći da je. Znači, dolaze ljudi kojima doktori nisu i najbolji doktori od opće prakse do primarijusa nisu mogli pomoći i takvi ljudi dolaze kod mene, traže pomoći i hvala Bogu nađu pomoć. U 99% slučajeva ja im pomognem. Sad reću, ako imam 10 pacijenata, 8-9 pacijenata zasigurno će izliječiti. To je velika stvar. A kakve su reakcije onih kojima pomognete? Pa reakcije su jako, kako da kažem, vesele. Ajmo recimo da kažem vesele. Osoba kad dođe kod mene, prvo su jako rastrešene, dosta su depresivne, nervozne, od same svoje bolesti, jer se jako dugo pate, odlaze od doktora do doktora, od vrata do vrata. I onda šta im doktor kaže, ja ih pitam šta vam je doktor rekao, a gospod Bajić, on kažu tu pomoć nema, tu lijeka nema, šta hoćete, vi ste stari, kad zaboli popij tabletu i to je to, ali nije to to. Ne, to ne priznajem tako. To ne priznajem i neka tako ljudima ne govore. Za svaku bolest, nema bolest na svijetu, a da lijeka nema. Samo treba pronaći. Meni upravo takvi ljudi i dolaze kad doktor kaže pomirite se s tim, popijte tabletu kad zaboli, lijeka nema. A šta to znači? Dođu kod mene, lijeka nađu. Znači, ipak su pronašli lijek. Nego ne su biti gudac s tim silnim tabletama i ostalim. Tako je, upravo tako. Dobro, ja se slažem sa doktorima da oni nisu svemoćni. U svakom slučaju, ja ih poštujem, ja ih cijenim, ja ih podižem do nebesa, oni spašavaju ljude, da nema medicine, naravno, da ne bi ni preživjeli neke stvari kao saobraćajke, kao neke teške operacije, kao teške neke bolesti i tako dalje. Oni su ti koji spašavaju ljude. Ali ima pomoć, jako puno pomoći i kod alternativne medicine. Neka to ne zanemaruju. Evo recimo Kina, Indija, Rusija. To je priznato. Pa u Kini toliki koleđi postoje, fakulteti, redovni fakulteti alternativne medicine. Evo, gospođo Marija, jeste li vi bili skeptični prije odlaska kod gospodina Bajića? Pa da, ja budem odgovorio, znam kako je meni govorila, da baš ne bi mogla 100 doktori su tu, pa ono, a s njim da sam ja rekao, čuješ, bolesna si, moramo sve pokušati, pa ćemo vidjeti kako će biti, ne? I evo, na sreću, dobro je zašto, ne? Puno nam je pomoglo. Da Đuka tu pomoge, da nismo išli, ne znamo kako bi bilo, kako bi se bilo zdravlje odvijelo dalje, ne? Znači, vaše mišljenje je bilo... Moje mišljenje je da uvijek treba pomoć tražiti tamo gdje se može pružiti. A evo, jeste sad bili na kontroli? Ne, ovo što ste zadnje čitali, bila je zadnja kontrola. A sad ima zakazanu 3. mjesec. 1.3. Da. To je čisto... Jer oni će voditi dalje kontrolu, ne? Jer to je bolest bila taka teška, da moraju voditi kontrolu, ako bi se kaj desilo dalje, da imaju sve nalaze. Oni su uzeli sve nalaze i ako kaj došlo, da znadu šta trebaju napraviti. Mi smo to kao usput uskočili i dobro da jesmo, da baš smo našli to. Baš je to se sve poklopilo u tim trenucima. Evo, jel vjerujete u pozitivne ishode cijele situacije? Vjerujem. Znači sad ste već toliko poletni da u sve vjerujete? Pa nabrala sam 6 kilograma.
kako dolazim sim. Ako sam 10 izgubila, sad sam već još 4, znači tu smo, gdje smo prije bili. Da se vratim na staro. Da se vratim. Radite sve. jel Da, pa tako, jučer dobro? cijeli dan radilo, cijeli dan. Cijeli dan mnogo. sam radila. Samo ima još. A pre nek što je došla kod mene nije mogla ni hodat, kako Ne, onda ništa radi? nisam mogla. Nisam mogla bocu otvoriti, nisam mogla kruh narezati, ništa. Ima još posljedica, ne može dizati teret i to, takve ne bolest je vremena. bolest, ne može to Da, proći to i za par nema. dana. To će doći s normalno. vremenom. To kad to će doći se sve, malo nadamo se napinjem, da onda bude. me Jer tu i boli. jetra se još i oporavlja. Da. A recite mi, vi ste umirovljenica, Da. nismo čuli ništa o vama. Ja sam umirovljenik. Mhm. Da. Znači, čim se bavite onda ovih... Pa kućanskim poslovima doma. Domaćica, ne? Evo, gospodine Bajiću, možete reći još koji su daljnji koraci evo, u Marinom? Pa nema, da, mi još, ja ne znam koliko ostalo, 2-3 terapije. Još 4 sati imamo. Još 4 terapije, znači, Treba odraditi. da, odradit ćemo te 4 terapije i ja sam ne 99-100% siguran da nema nikakvih više ni znakova, predznakova za bilo kakvu liječničku intervenciju, kamoli za transplantaciju jetre i bubrega. To je sve sređeno, to je u najboljem redu, pa žena ide 100 na sat, pa šta hoćemo bolje. A kad je došao prvi dan, muž je vodio ispod ruke, oko pasa, žuta bila, mršava jako, nije mogla pričat, nije mogla hodat, nije mogla popeti se na obični maselski stol gdje ja radim, svađate. Ne znam. Pomogli ste u 100%. Jesam. I ovim putem još jednom zahvaljujem svim doktorima, profesorima, primarijusu i tako dalje, koji su vodili brigu oko gospođe Marije, ali ovim putem preporučujem neka mi šalju ove pacijente. Država će imati jako veliku uštedu. Doista imat će uštedu. A pacijent će biti zasigurno izliječen. Neće trebati transplantacija nikakva, ni jetre, ni bubrega. Koje su prednosti alternativne medicine? Kako mislite kome? Pa koje su prednosti, na koji način pomaže alternativna medicina? Pa alternativna medicina pomaže u više oblika. Ima akupresura, ima bioenergija, ima kiropraktika, ima više načina. Da. Ali najbolji vid liječenja za sada se pokazalo kod svih vrsta bolesti bioenergija i akupresura. Da. A kiropraktika to je ono sporedno. Ja to ne nazivam da liječi bolest. To je samo poravnavanje nekih, kad su pitanje degenerativne promjene na kralježnici, onda se tu nekim zahvatima, znači fizički namještaju ti kralježci i to je to. Ako bi se netko htio od naših gledatelja vama obratiti za pomoć, na koji način to može? Putem telefona, a telefon je 098 90 68 107. Znači dobit će sve upute, dobit će sve informacije, zakazivanje je obavezno i obavezno je da dolaze 10 terapija, znači ne vrijedi da ide 2-3 terapije, pa da prekine, od toga nema ništa, znači ići do kraja ili ne treba da ide nikako. Evo da se vratim još na vas, evo koji su vaši daljni koraci? Je, pa sad bo se po nalazima vidjelo da li će treba šta poduzeti još ili neće. Sad dalje moramo čekati samo ovo kontrolu i... kako će biti i dalje bolnica isto ima tu i tekako pomoć, ne moramo sa njima surađivati. Da. Mi smo to kod Đuke samo uskočili da pomogne koliko može i to se isplati. Ali surađivanje više sa bolnicom zasigurno neće biti. Ovo što ima 1.3. to je jedan nalaz, odnosno jedan pregled čisto da bi se vidjeli dokle je to došlo i da li, kako je stanje, ali kažem, to je 100% stanje izvedeno pravilno, dobro, profesionalno izvedeno i nema nikakve potrebe za presađivanje. Pa kad sam napravio za 8 dana, znači stvar da jetra ne treba se presađivati ni bubrezi, a kamoli još 22 terapije, onda nema priče, onda je to sve ok za 5
Evo, gospođo Marija, jeste vi rekli svom liječniku da idete kod gospodina Bajića? Što je on rekao na to? Nisam ja rekla, nik je suprug razgovarao. Ja sam kao napomenuo, ne, ali to je, nisam baš previše pričao, zato da nisam bio siguran šta će biti, kako će se to dešavati. Evo, sad ćemo poslije ove terapije moći pričati kad se bo vidlo njihovi nalazi, kako će se pokazati. Mogu reći cijelom timu, svakomu da je to tako bilo, a vide i po nalazima da se nešto dešavalo. Ne? Da, vidjeli, odmah su oni vidjeli kad je doktorica došla i rekla je vaši nalazi su odlični, a u Čakovcu je bilo odmah mijenjati. Ne? Znači, doktorica je rekla vaši su nalazi odlični. Šta to znači? Dogodio se gospodin Bajić. A u samome otpusnoj listi piše odgađa se transplantacija jetre i bubrege, nalazi BU, je li tako? Evo, jeste imali kad situaciju da su vas nazvali doktori od pacijenata? Jesam. Imao sam jedan slučaj, taj čovjek, on je bio sudac, jedan stari čovjek u mirovini i on je bio isto na TV Jabuki. Bio je teško bolestan i isto doktori kažu dosta si star, kad zaboli popi tabletu tamo vamo, ne bih htio imenovati tog gospodina jer je dosta poznat u Zagrebu i ćerka mu isto ljekar, ona ga je dovodila ovdje i njemu je, kad je ošao kod svoga kardiologa da mu prepiše lijekove, on je rekao svome kardiologu, doktoru, kaže doktore, ja se više sa mojom bolešću ne mogu nositi, ja ću sebi napraviti ono najgore, a on mi je rekao ovako, nemoj to da činiš, nemoj da kaljaš svoj obraz, nešto si bio u životu, neko i nešta, bio si na visokom položaju kao sudac, ćerka ti je liječnik, nego znaš šta ću ti ja savjetovati. Ja ću ti savjetovati, ja sam čuo za gospodina Đuku Bajića već odavno, da je čovjek jako uspješan kod nemalo svih bolesti, otići kod njega, ja vjerujem da će ti on pomoći. On je imao teške glavobolje, vratna kralježnica, lumbalni dio, sredinski dio, u stvari cijela kralježnica boljala, ramena, laktovi, prsti na rukama, na nogama, kukovi, koljena, nema šta ga nije boljalo. Doista doslovice, nema koščice koja ga nije boljela. Tešku probavu imao, nikakvu. Išao je na WC da vrši veliku nuždu, po 10-12 dana je prošlo, a da nije imao nuždu. Onda se možete misliti u kome stanju čovjek bio. Kad je došao kod mene, nakon 4-5 dana, čovjek je vratio se normalnom životu. On nije mogao vjerovati šta se dešavalo sa mojim terapijama i sa njegovim tijelom, odnosno organizmom. On je bio 100% izliječen i on je bio na TV Jabuki isto. On je još jedna gospođa koja je bila isto teški psihički bolesnik, koja nije mogla noću spavat. Njoj isto, ali interesantna stvar, njoj kad sam napravio prvu terapiju, ona je već bila po terapijama, pila lijekove i osjetila je da nema potrebe da popije tu veće tabletu za spavanje. I tako krenula. Znači, odjednom je prekinula sa terapijama, odnosno tabletama za smirenje, za spavanje. Eno, dan danas lijepo spava, ponek put se čujemo i telefonom, pitam je kako ste, veli Đuka, sve ok, sve najbolje, više nemam potrebe za uzimanje tableta i tako dalje. Lijepo je čuti takvu priču, ali mi smo došli do kraja večerašnje emisije. Ali htio bi samo naglasiti i dao do znanja gledateljima šta kod kojih bolesti pomažem. Prvenstveno pomažem kod psihičkih bolesti, bolest kralježnice, išijas, reuma, cirkularne smetnje, bolest globova, artroza, osteoporoza, astma, bronhitis. A ograđujem se, znači strogo se ograđujem i ne pomažem, niti mogu pomoći kod raka, leukemije, paraliza, epilepsija i tako dalje.
Znači pomažete u jednom vrlo širokom spektru bolesti. Je, upravo tako, da. Evo, dragi moji gosti, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Vama, gospođo Marija, želim da budete i dalje kao srnica. Sve najbolje sa zdravljem, gospodine Josip, vi i dalje budite u svoju suprugu. A vama, gospodine Đuka, želim još puno uspješnih liječenja. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, bilo bi ovo sad za večeras. Laku noć i lijep pozdrav.